Kahima seorang hakasan tarik unai wing araja arpusan, hapadeng uslap barok shisngi kalau pendap ya ka lenyam let rukam haringkat ke riti doster, dak pendap ya ka jing thang pen khoj no ya ka mat basa upa Freeman sings ubala sensyar ya ka dinga hima nadu usnam khat khandai spa prapuwei, hadu bon dakhlat no men hakalai powei tarik risau araja arpusan hakarata ka ba prapuwei snam. Kadairu hadien kandai pukandai senam baka hima seorang kasaki biang ya ka lenyam let rukom thang ya laus balakhlat no haka baka day haka arpulai tarik ulber khat kandai spa arpun riu baka hima seorang kala pendap thang pun khoj ya ka mat basa upa robasing. Yakaban upa robasing ubalakhlat no house nam khat khandai spa khat pra lalam khmat hakaban thang pun khoj yakaman house nam khat khandai spa arpun riu do upa join manik ubala sensyar ya kahima nadu usnam khat khandai spa khat pra bat kumus bapura nadu usnam khat khandai spa arpun riu hadu usnam khat khandai spa andropulai. Bud ya upa join manik lawan pat da upa rodro manik kum u acting nadu usnam khat khandai spa andropulai hadu usnam khat khandai spa anyopulai upa metsing na usnam khat khandai spa anyopulai hadu usnam khat khandai spa anyopukhandai uba Rose Mohan Roy kum u acting nadu usnam khat khandai spa anyopukhandai hadu usnam khat khandai spa prapuwei. Yakamat basa upa Freeman lalam kmat bantang pun khoj da upa maram dors ubala jet da dorbar hima ban shimti yakakhan men haka laitere unai wing araja arpusan bat uba hab bantang ya upa balakhlat kat kum kariti dustur bat kan niam karukom khnang bu unyo yakabenta kum us bapura. Hakabas dang ka digasngi bala thang pun khoj yakabasa upa Freeman lapen long ya ka le nyam le rukom na yengsa hapdeng snong sora bala pen ket haka lingkha son batlawan ra saka office us ka hima sora bot pat ka jingalang le buram hamadan marai kapon. Haka jingalang hamadan marai kapon nalor upa maram dors lai don lang dau ba sanbor sulai umentri ketanat arts and culture ubala hab ban mi no tang khandiat por uba Gavin Lim MLA ka sora uba Powell Soklat executive member ka KHADC uba Tita Starwal Khan MDC sora kis bat nong mi khmat na hima khasi kum namlim bat khairim uba BV Ramai secretary ka hima ki bakrau bat menteri ka hima ki khun ki khti upa Freeman bat ki khun ki hajar ka hima hakani ka jialang le buram la donru ki jingshat le nyam ki power bat masti na ki khun ki hajar hadian kani la ra ya ka basa upa Freeman shaka kpep kis sora hapom so man hakaba hadian ka let nyam le rukom ka bi isyong kun bha ka ngu kadam de ki bakrau batri pat ki we pat ki bentar wai power bat shat le nyam le rukom la thang pat ya ka met basa jong upa Freeman sings
Semekti kan ni kakak. Kan kerjaan sen lewat ke ni jengkang, nang ta kan liar nang ta. Kabar kentip kita kibasyak khalak na kalian kan Darbar senong long stand. Laisen lewat batnya. Kani kadai kebentai jong kacing ayo kado. Ya si mukmi ubala ni ubala semari kata fokusnya sab tulis kisnya bersecara ni. Bakadai kamam jong pada ban ai kacing semua kebakado. Na buta kacing tak berbukut kamen sin jong. Sendingkala terhu Sindingkala terhu Bapanu kata kamar I ay kublay kadu Nabaro ikut ihajar Huy tu Huy tu Rengkat kanam kamay Rengkat kanam kamay Uding satu sing marway Payin posok pasain siya Dual kajong ublay Huy tu Thang sim mat kisim jong di masor. Pemain baro usia menungkong jong di masora. Hadim lepak lepra bat masman. Kalau wandur kai piang kai masora. Bat usia menungkong udah usia menduan sing. Sim insubha banwanra gading insubha banwanra gading namar kum makalong ngami dundak pagi kut kejaran nong stang gino nang ni hajan nginnum to ikapo ngatharai tadai ka benta dabangin ne ka badan tam hadien usim kena bagi men para persa jong gladap ikhon yun usim malaklan bahaya sem jong ikhon ni kila banong kila penkre ban wan ai ding banun ra ka sim ding bakan penkhoi pensba yai pa blaklan no jong pi nong lakre na kaliang ikhon jong sim nang ba na kaliang gikhon yosim
kilawan nang gikol sim suara kita wan mo. Oh gikol. Semua. Ayam belakang bag in penhiar suai kene katabut kene kabasyong kene hajrong kene katabut bag katoy hajrong do kene kasandua bag kato kabara ne kasenduk kabang penbu apa kadai kaleng kasot Ibadai nakakpo jong kisim mausma. Haka jingele kadabar ma hakatay kapor. Kalak kanta yung borsing sim namar baulak lak kristan wala day hop. Bab kila jie yo hajan manik sim balong sim habag masura haka pakapor. Ini ketika sing bahasa kemau mo. Ketika sing sak kemau haka bangin pun dan berom yo sim. Kajui ke masura. Kau yang firman sing sim. Belakang aku lagi kuitrik. Itu risau aja san. Dia hadirin bila shop perkat ke darbar kalau ke jinji absusi hendak ke jong i. Ketika darbar jong sim apa ujung lam ngam sengka kuat mengilayo belum pergi dan perkat belum belum berom sim. Jadi juga sang suku bang ni kita tambah se ila nang imla pendap katung dari di restoran ni ke portion mak la judan hak hi masara nama ri suku sang apa hadirin kendak nasdem hadirin kendak nasdem bang yo yang ban berom sim. Taruh tadi dengan yang berkom kaki gedut sor kepala jebu kilong suah masua dulu berkom kalau buat ini dulu kata Henry lang bakal dorba sim ya yo besong perkat kat buat ya simsat kasat sunon apok simsat milayo pun menjadi ini buat tak masuk kepala yang yo perkat hak pun pendep hang pep taksiem pun logiti para ba ni kum sama ya lang ba tunggu kadam jingnyai dekat kiblai milayo pun pendep ki bagi penkrek ki ba pun kom jung te kam tam aduk petuk sni tarik tatar aduk sang sni yo penkrek ri hawat ni sutu ba hai por ibnu kot sisa ini pendep baru nak sispa hai bal kata libur kajing rai harkat dorbar hi pulun ba kawai mo kalau tarik nak syong perkat asin ko senjam rai ba tolong ba ini le amar ba kala di se ka ba stem tam ini le ben menurut usia dah kajing snok tilang ki klip misar cho ka hima sora hi ba kawai ina sim ti sirham ka ka pangila pen thang nani pendap ya ka sur kuma julong ni apa mo ki ibenta oi kata kajing ki ho idon kam pe chis mat namar balai aku be pi sakhi mentah ni por ya kajing le niam thang sim jongi ba la slam bangat pa biang pi ke ba la kedap nas nem mo ni yo sis pas nem te ya kani ti store ba niam kom ku pla jule le im le mi ki kus im le don girai maksud ke bade bale ka niam ya ka niam yap harangkat upat we sorat ki pendap ka niam ndangi kus im ni dei ai sinyam menai harangkat ke som khat lang ku bang ya benti bat ha juk poru ya ka ba kom nga kom sim situ por bola da thang la long pura ka ba ni kimi hi nang ismat pulang lo ban penek pensa ya gerti dustur ke pelajudan mo kembang ila pi senam tak tempat tak tahu nang ismat ro ngini ai penek bat kan junom kenang ba kari bekerja ka himahi kan scam kan ne ka cuk sok sangai
kikun kanjar kentam bat kari gajak kudevi kan sup sain kan yo ina ate hajuk kopor nga ai kanika kobor ke saparo kikun kanjar na kurku kudo iki kitpok kirbiang ba khnang ba kiwan kejing ya snok tilang jongki hakaban pendap ya kanika basa juga na jing ngama jong pa informasi cm kalau ngaba ya baik nanti beron kono kawet kawa no kabang ya naduk bang imi nang tin ka caka na yeng jui badai su semarai caka bila bedon borom mi patat indala poe haduk hani ka caka kalau ya baik haji sendan siap dang trakan ba trakan ran umbut no tau sing semua bangan asia jar go yu ke bro se kalau ya baik ti kamu ungi numla hidup ban ong pa ya cakmat Henry kani kalau ke kubur pa paro ki kun ka jar ki klit nu cha ki menteri ki bakrau ba dan mata ni bat ki lok ki joro mo ki brais ni senyang ban hei ru ngai ka khople ku ka songu ia ki ru ba no senyang ha ki beta ba per hantam de ha ka ban tolong ini ka ya kani ka di pedan boram jongi hantam tang siem kepala kau hadu kata-kata ya ki ru to blain dan ki ku do ba ki biang ki bet ha ki beta ba per to sim kani ka aingu ya ki ru pa kinong ndo bang amla ban cer kupor to sim pelum kani ka ba ci aingu Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya